U animeu možemo se složiti da su nas dosta naučili u životu. Neki su nas inspirisali da naučimo nešto novo, neki nam pokazali da nismo jedini koji prolaze kroz nešto loše, a neki su nam jednostavno izmamili osmijeh na lice. Vidim se, šmejem se. Većina animea ima to nešto poučno u sebi, što može da izvuče dobro u nama. Da ćeš? Da te ja pitam. Da ćeš? Imam pravo da ga pitam. Ili nemam? Na primjer, anime Back me inspirisao da počnem svirati gitaru, Dr. Stone, da i nauke poput fizike i hemije nisu toliko dosadne kao što nam ljudi nalažu, Great Teacher Onizuka, da je škola zapravo sjajno mjesto i da je ne cijenimo koliko bi trebali, Haikyuu, da je odbojka najbolji sport ikad, i mnogi drugi. Kao što je i anime kojem ću se danas posvetiti, a to je Ahiru no Sora. Mnogi govore da je ovaj anime nasljednik Kuroko no Basketa, ali ovo je mnogo drugačije od Kuroko no Basketa. Ljudi su u fazonu, aha, Ahiru no Sora, tu se igra košarka, zar ne? I Kuroko no Basket, i tu se igra košarka, zar ne? Pa to je isto. Dosta glupo na prvi pogled, zar ne? Ma marš u pičku materi. Našao sam dobro poređenje za ova dva animea, samo ću ga ja malo preurediti. Kada bi napravili poređenje, Kuroko no Basket vam je kao hamburger. What? Bro, what are you talking about, man? Dok ga budete jeli, uživat ćete u njemu jer je jako ukusan. Ali zato, kad legnete u krevet, znaćete da ste jeli brzu hranu i da ćete se udebljati. Dok vam je Ahiru no Sora kao salata, možda nećete uživati baš kao što ste uživali u hamburgeru, ali zato kad legnete u krevet, bit ćete ponosni zato što znate da ste zdravo nahranili organizam. Kuroko no Basket je anime sa super moćima koje su dosta nerealne u našem svijetu, dok je Ahiru no Sora anime koji predstavlja najsuroviju realnost današnjeg svijeta, a ta stvar je vrijeme. Ne možeš ti da uzmeš trenirati neki sport i da si nakon mjesec dana najbolji. Za uspjeh su potrebne dvije stvari, želja i vrijeme. Kad su anime u pitanju, uglavnom je taj dio sa željom prisutan, dok ovaj sa vremenom i nije baš toliko. Pravi primjer vam je anime Hajime no Ippo. Imate glavnog lika Ippa i on odluči da trenira boks. I nakon 3 mjeseca treniranja uzme da se bori protiv lika njegovih godina koji trenira već nekoliko godina i na nivou je profesionalaca. Ali šta? Ippo njega pobjedi. Nemam ništa protiv animea, čak mi je jedan od dražih sportskih animea. Ali ovo je jednostavno surov primjer da u animeima takvog tipa vrijeme nije relevantno našem. Dok je kod Ahiru no Sora to drugačije. Ahiru no Sora je anime koji je pri zemlji. Izgleda kao priča stvarnih likova sa stvarnim problemima kojima moraju pristupiti načinima rješavanja iz stvarnog života. Ahiru no Sora je realan anime. Za one koji nisu gledali, da objasnim šta se u njemu radi. Da objasnim šta se u njemu radi. Jebote život. On je nizak, slab i upravo je prešao na ovu školu. Kurumata ni Sora je glavni lik ove priče koji voli košarku. Od malih nogu gađa obruče i pokušava da poraste kao i njegova majka, koja je nekada bila košarkašica. Došavši u novu školu, shvatio je da je košarkaški klub zapravo grupa pankera koji su nezainteresovani za sport. Sora njih jednom prilikom izaziva da igraju basket 5-1, rekavši da ako izgubi, da će prestati igrati košarku. Ali, ako pobjedi, oni moraju početi igrati košarku. Naravno, on pobjeđuje i dalje pratimo zgode i nezgode našeg main casta. E sad, dizajn likova nije nešto prelijep, ali to ne spriječava ovaj anime da bude sjajan. Svaki lik main casta ima svoj specifičan cilj, ali pored tog cilja ima svoj problem koji mora da prevaziđe. Bili to ciljevi poput igranja košarke zbog velike strasti prema istoj, igranja zbog sebe ili pak igranje zbog nekog drugog. Cilj u ovom animeu nije to da oni pobjede neki meč ili da osvoje neki turnir, već to da nakon gubitka izvuku nešto korisno što će ih navesti na pravi put kroz život. Još jedna bitna stvar kod ovog anima je to što se čuda ne dešavaju. U Kuroko no Basketu postoji lik Midorima koji ne može da promaši koš. Znači, ako baci loptu sa svog dijela terena, ubacit će perfektno u koš. Da li ste ikad to vidjeli u stvarnoj košarci da se desilo? Naravno da ne. Prava je rijetkost vidjeti i da najbolji igrač poput Karija ubaci loptu sa svog dijela terena. U slučaju Ahiru no Sore, gdje je glavni lik Sora isto point maker, on dnevno za trening ubaci 1000 koševa
i na kraju opet nije u stanju da da svaki koš i pritom ima svoje slabe tačke. A ako neko kaže nemoguće da neko daje 1000 koševa dnevno, mogu mu samo poručiti Mršu pičku materinu. ima mortalka koji to radi svaki dan, tako da nije nezamisliva stvar davati 1000 koševa dnevno. Anime nije masterpiece, imati neki rupa, ali je definitivno iznad prosjeka. Po meni, čak i najkvalitetniji sportski anime, poslije eventualno Slam Dunka. Anime počinje tako što jedan mali klinja skupi nekoliko punkera i potom osnuje košarkaški tim, što ukazuje na to da im fali tehnika i iskustvo, koja se ne dostiže tako lako, ali polako, što dublje ulazimo u priču, tako sve više upoznajemo likove i vidimo njihov razvoj kroz jednu običnu igru poput košarke. Baš zato što su outsideri, pitanje je koliko će poraza morati dostići da bi naučili nešto novo. Naravno, ne možemo očekivati da novoosnovani tim pobjedi tim koji je odavno formiran. Nemoguće je. Napor i iskustvo su ono što je potrebno da bi se dobio meč, a ne samo želja za pobjedom. Želja za pobjedom jedino može da pomogne kada si dao cijelog sebe u to što radiš. Ako gubiš 80 razlike, nema teoretske šanse da bi mogao da pobjediš. Ali možeš barem pokazati da imaš želju za pobjedom i tako pokušati smanjiti rezultat. Također, taj dodir slice of life-a nam samo daje još bolju sliku realnosti animea u poređenju sa stvarnim svijetom. Nikad nije kasno da se promijeniš i nikad ne treba da odustaneš. Iako si na dnu, iako ništa ne ide u tvoju korist, zašto bi to bio razlog da odustaneš? Čudno se osjećam kad pravim ovako ozbiljne videe. Trebao bih se vratiti na zajebanciju, zar ne? Jebi ga, to su moji dokumenti. To bi bilo to od ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem. A do tada... Džana. Više se ni ne uzbudim kad pijem da je soma na stolu. OKP mora bojane boje. Svaki dan mi je ko borba za troje. Šta god da uzmem da radim, napravim konje na poslu.